Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe M23 watangaje ko yarekuye abasirikare 30 mu ngabo za Kongo Kinshasa bari bamaze igihe mu maboko yabo kugira ngo bashyikirizwe imiryango yabo. Kwa gatanu nibwo uyu mutwe washyikirije abasirikare komiseri w'umuryango umwe bw'Uburayi ushinzwe kwitegura no gucunga ibiza ndetse n'uburinganire Madamu Hajarahibu wagiriraga uruzinduko mu mujyi wa Goma nyuma yo kuva i Kigali. Yakiriwe nagirana ibiganiro n'umuhuzabikorwa M23 bwana Kohune Nanga Yoberu. Ni ibiganiro byibanze ku miterere y'ubutabazi bw'ibanze muri Kongo Kinshasa by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. M23 mu itangazo yasohoye kwa gatanu yavuze ko Hajarahibu yashimangiye akamaro ko kongerera imikoranire hagati ya M23 n'abakora ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo arusheho gusubizwa ibibazo byugarije abaturage ba Kongo bamaze imyaka myinshi bibasiwe n'intambara. Yanagaragaje ko hakenewe gufungura inzira z'ubutabazi hashyirwaho komite tekinike ihuriyeho ndetse anagaragaza inyota yo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Nanga yijeje haje ubufatanye bwiza hagati ya M23 n'abakora ibikorwa by'ubutabazi mu bice igenzura ndetse ko ingamba zorohereza urujya n'uruza rw'abaturage zamaze gushyirwaho. Yavuze ko mu mwaka umwe ushize M23 ikizeho inzego z'ubuyobozi yamaze kugaragara impinduka zifatika zirimo kugaruka k'umutekano, gusenya inkambi z'abari baravuye mu byabo, ikurwaho ry'inzira zose zari zashyizweho n'abazarendo Fardc n'FDLR ndetse no gusubiza mu by'abaturage bigiye kuri 1,200 bari barahungiye mu nkengero za Goma. Ni ibintu M23 ivuga ko byatumye umusaruro w'ibiribwa wiyongera cyane muri ako karere. Uyu mutwe kandi wavuze ko mu rwego rw'uruzinduko rwa Hajarahibu Goma wafashe icyemezo cyo kurekura abana bato 40 ndetse n'abagore bagera ku 100 bari barinjijwe mu ngabo za Kongo Kinshasa nyuma bakisanga mu maboko ya M23 kugira ngo basubizwe mu miryango yabo. Uwunzemo ko wanashyikirije komiseri w'umuryango umwe bw'Uburayi abasirikare 30 Fardc bakomunikiye ku rugamba bari bamaze kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya gisirikare bya Katindo bicungwa na M23 kugira ngo basubizwe imiryango yabo. M23 yavuze ko yiteguye gukomeza kugira n'ubw'Uburayi ibiganiro bya tekinike mu rwego rwo kurushaho gushimangira uburyo bw'imikoranire hagati yayo n'abatabazi bo mu bice igenzura. Mbabwire kandi ko ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa buri guha amafaranga abasirikare b'igihugu n'abazarendo bahangane intore rya M23 mu ntara y'Amajyepfo hagamije gukomeza intambara. Aya mafaranga yatangiye gutangwa tariki ya 10 Gashyantare umwaka nyuma y'itsinda ryaturutse muri Minisiteri y'Ingabo risuye Uvira tariki ya 10 Gashyantare. Umurwanyi wa Zerendo hawe amafaranga yatangaje ko umusirikare wa Fardc ari guhabwa amadolari 400, abo muri Wazerendo bakaba bari guhabwa amadolari 200 kuri buri wese. Amakuru yizewe avuga ko itsinda rya Minisiteri y'Ingabo ryigabanyijemo andi matsinda 6 ajya gukurikirana ibikorwa by'itangwa ry'amafaranga mu mujyi wa Uvira, mu kibaya cya Ruzizi, muri Baraka, santere ya Fizi, Minembwe ndetse na Makobora. Akagahimbaza musiga gatanzweho abarwanyi bose M23 bavuye mu mujyi wa Uvira muri Mutarama. Kuva icyo gihe leta ya Kongo yongeye ngo n'ibikoresho muri iki gice mu gihe Perezida Tshisekedi yari akomeje kugaragaza inyota yo kwisubiza ibice yambuwe. Tariki 23 Mutarama guverineri w'Kivu y'Amajyepfo washyizeho na leta Jean-Jacques Purusi Sadiki yabwiye abaturage bavira ko Tshisekedi yamutumye kubabwira ko vuba ngaho leta izatangira urugamba rwo kwisubiza Kamanyora, Bukavu na Goma kugeza Bunagana. Ati umukuru w'igihugu yambwiye ngo mbatangarize ko vuba tuzakomeza kurwana, nyuma ya Uvira hazakurikiraho Kamanyora, nyuma ya Kamanyora tuzafata Bukavu, Goma, Bunagana, aho hose hazafatwa. Guverineri Purusi yasubiyemo aya magambo mu nama y'umutekano wabereye mu rugo rwe ahitwa Kiromoni muri komine Kavimvira ni muri Uvira tariki 17 Gashyantare, yitabiriwe n'abayobozi barenga 120 mu nzego zinyuranye. Yaravuze ati mu minsi mike babyemera cyangwa se batabyemera abanzi bazava mu bice bafashe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuva mpera za Mutarama imirwano yakaje umurego mu bice bitandukanye by'uri Kivu y'Amajyepfo birimo Sange, Mukoko, Gakenke, Pwezero, Rugezi, Biziba, Kundondo, Mitamba ndetse na Kirungwa. Ku itariki ya 17 Gashyantare ingabo za Kongo n'abazarendo bagabye ibitero ku bindiro bya M23 mu misozi miremire ndetse na Remera muri teritwari ya Uvira bifashijwemo n'ingabo z'u Burundi zaturutse mu gace ka Kigoma. Ku itariki ya 18 Gashyantare ingabo za Kongo iz'u Burundi abacansho n'abazarendo byagabye ibitero mu bindiro by'umutwe MRDP Twahirwaneho muri Rwitsankuku, Karingi, Gakenke, mu Marango muri Kivumu, Mukoko na Gahwera muri komine ya Minembwe. Mu ijoro ry'uwo munsi rero ryagabye ibitero ku bindiro bya M23 hafi y'ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Remera. Ibi bitero biri kugabwa hifashishwa imbunda ziremereye, indege z'intambara na drone. Biri kugabwa mu gihe ku rwego rw'akarere mpuzamahanga hakomeje gahunda za diplomasi zigamije guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Tariki ya 13 Gashyantare Tshisekedi yatangaje ko yemeye ihame ry'agahenge kasabwe na leta ya Angola. Byari biteganyijwe ko kazatangira kubahirizwa tariki ya 18 Gashyantare, ariko mbere y'uwo munsi na nyuma yaho ibirindiro bya M23 ibyatwirwaneho n'inzu z'abasivile byakomeje guterwa. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko uburyo bwa Perezida Tshisekedi bwo gukaza ibitero ku ruhande rumwe no kwerekana ko yiteguye guhagarika imirwano ku rundi bugamije gukomeza imbaraga za leta ya Kongo mbere y'uko haba ibiganiro. Barasaba abahuza bo mu karere no hanze yako kurenga amatangazo gusa ahubwo bagashyira mu bikorwa ingamba zifatika kugira ngo ubugizi bwa nabi buhagarare mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Naho umutwe Twahirwa uravuga ko ufatanije na M23 kuri uwa gatanu barashe drone zirenga 30 zero ry'ingabo za leta ya Kongo. Ni nyuma y'imirwano yiri wisakiranye impande zombi mu bice by'imisozi miremire ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko kuwa gatanu imirwano ikomeye yabereye mu duce twa Muriza, Gakenke, Karongi n'ahandi hatandukanye nyuma y'ibitero by'ingabo zirimo iza Fardc, Abarundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacanshuro. Umuvugizi wa M23 ifatanye
rugamba Twahirwa Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuva mu masaha y'igitondo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zigaba ibitero bya za drone ndetse n'ibyo ku butaka bica igikuba ndetse binateza urupfu rw'abaturage b'abasivile bo muri komine ya Minembwe ndetse no mu nkengero zaho. Ni mu gihe kandi M23 ishinja ry'ingabo za leta ya Kongo kurenga ku gahenge. Fardc mu itangazo yasohoye no yashinja M23 nabo yita ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero ku bindiro byayo biri muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bakica agahenge kifujwe na Perezida Joel Lensowangora. Fardc ivuga ko ibindiro byayo byo muri Kivu y'Amajyepfo byatewe ari ibyahitwa Mikenge na Karongwe mu misozi miremire ya Uvira na Fizi by'umwihariko mu duce twa Kahungwe Kanga ndetse na Rugyeje, mu gihe bigoye kugenzura buri ruhande birego rushinja urundi. Twahirwa biciye muri Colonel Rugabo Fideli w'umusirikare bayoboye ingabo zayo ziri ku rugamba iremeza ko bashoboye guhanura drone zirenga 30 za Fardc ndetse n'abayifasha ku rugamba. Yabwiye chaîne ya YouTube yitwa Imurenge TV ati nubwo Chedi akomeje kureza za drone abasirikare bacu ntibabuze kubakubita za Muriza, ntibabuze kubakubita za Gakenke, ntibabuze kubakubita za Karongi. Ubu ngubu ingabo zacu zirakomeza kugwana imbere zirasa, ntizabuze kubakubita za Rwitsa nkuko n'ahandi hose bahagaze. Akomeje agira ati Chedi roza drone mu kurasa abaturage zigatwika imirima, ariko kugeza isaha drone zararashwe n'uyu munsi twarashize zirenga 30 ariko izo zihaguruka zirenga 50. Rugabo kandi yemeje ko muri rusange drone bamaze guhanura zirenga 300 muzibarirwa muri 700 ahamya ko Chedi yohereje mu Minembwe. Nyamara ariko mu matangazo yasohoye ku wa gatanu ingabo za Fardc n'umutwe M23 barashinjanya guhonyora agahenge no gukora ibitero bituma ibintu birushaho kumera nabi muri Asezwa bw'icyo gihugu. Umutwe M23 atangaje ko ingabo za leta ya Kinshasa zifatanije ingabo z'u Burundi mu guhonyora agahenge inshuro nyinshi idaca intege gusa inzira ya politike, ahubwo binatesha agaciro inzego z'ubuhuza zashyizweho n'ibihugu by'akarere cyangwa se amahanga ya kure. M23 ivuga ko ibitero by'indege za drone za Fardc mu karere ka Minembwe, Mikenge n'ahandi mu misozi ya Fizi byateje guhunga ko abantu no gutatana kw'imiryango kandi nenga amahanga guceceka imbere y'ibintu kubera muri ako karere. Igisirikare cya Kongo nacyo mu itangazo cyasuye ku wa gatanu cyavuze ko inyeshyamba za M23 kivuga ko zifatanye n'ingabo z'u Rwanda arizo ku wa gatatu ku munsi hari kubarizwa agahenge kasabwe na Ngora zateye ibintu bya Fardc muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu guhonyora agahenge kasabwe na Ngora. Igisirikare cya Kongo kivuga ko uturere dutandukanye turimo ibindiro byabo muri teritwari ya Wari mu Kivu y'Amajyaruguru, Rucuru Kivu y'Amajyaruguru no mu duce twa Mikenge na Karonge mu misozi ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo ko twatewe n'urya M23 Twahirwa. Fardc ivuga ko igishaka kubariza agahenge kasabwe na Ngora nk'umuhuza imihati ya Washington, Doha, Rwanda na Rome yo kugeza impande zombi kugahagarika imirwano no kugera ku mahoro kugeza ubu nta musaruro iratanga. Nyavuga ku ntambara ariko kandi leta zimwe za Amerika zafata ibihano abayobozi batatu b'umutwe witwa Agaseke witwa Rapid Support Forces muri Sudani zibashinjwa mu kugota no gufata umujyi wa warafashe mu gihe cy'abahizi 18 ndetse no gukora ubwicanyi bwagutse kandi buteguye. Mu itangazo Minisiteri y'Imari ya Amerika yasohoye ku wa kane yashinze RSF gukora igikorwa kibi cyane cy'ubwicanyi bushingiye ku moko, iyicarubozo, guteza inzara nk'intwaro n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cyo gukota no gufata umujyi wa warafashe. Abafatiwe ibihano barimo General de Brigade wa RSF. Iyo minisiteri ivuga ko yifashe amashusho arimo kwica abasivili batitwaje intwaro ndetse na General mukuru wa RSF hamwe n'umuyobozi w'ingabo za RSF ku rugamba. Umujyi wa warafashe mu karere ka Darfur waguye mu maboko ya RSF mu kwakira k'umwaka ushize nyuma yo kugotwa igihe kirekire byakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu benshi. Minisiteri y'Imari ya Amerika yavuze ko umujyi umaze gufatwa mu kwakira abarwayi ba RSF bakaje umurego mu gukora ubwicanyi buteguye kandi bwagutse, gufunga abantu no kubakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku buryo nta warokotse harimo n'abasivile ntawasigaye adahungabanijwe. Iyo minisiteri yashinje uwo mutwe kugerageza gusibanganya ibimenyetso by'ubwicanyi bwakorewe abaturage, bashyingura, batwiga cyangwa se bajugunya imibiri y'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Abantu barenga 100 bivuga ko bahunze Warafashe kuva mu mpera zo kwakira nyuma yo RSF ifashe uwo mujyi bikurikiranye no kugotwa kw'amezi 18 kwateje inzara ikabije. Abacitse ku icumu batangaje ko babayeho ubwicanyi bushingiye ku moko n'ifungwa ry'abantu benshi mu gihe cyo gufata umujyi, na nyuma yabyo hari abantu benshi kugeza ubu batazwi irengero ryabo muri Warafashe no mu duce tuyikikije. Mu itangazo rya Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent yavuze ati leta zimwe za Amerika zirahamagarira umutwe wa Rapid Support Forces witawemera agahenge k'ibikorwa bya gisirikare hagamijwe gutanga ubutabazi bwihuse ku baturage. Ntituzemera iki gikorwa gikomeje cy'iterabwoba n'ubwicanyi budafite impamvu muri Sudani. Nsubiye muri Kongo Kinshasa ariko kandi Jean Celestin Mbaramunsense wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa kuva 2018 kugeza 2022 azifashishwa mu rubanza rwa Lieutenant General Firmo Yavu Ilungu ushinzwe gukorana na leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabwiye urukiko rukuru rw'igisirikare ko mu gihe Lieutenant General Yavu yayoboraga intara ya gisirikare ya gatatu yavuganaga nabo muri leta y'u Rwanda kugira ngo atsindishe ingabo zabo. Lieutenant General Yavu yahakanye iki kirego asobanura ko atigeze avugana nabo muri leta y'u Rwanda, icyakoze ko yakiriye ubutumwa bwa telefone bwaturutse ku muntu atazi bushinja Fardc gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Uyu musirikare yasabye ubushinjacyaha kwerekana ubutumwa bumushinja kwandikira nabo muri leta y'u Rwanda ariko bwashubije
yasubije ko kubona bitabworohera kuko ngo kwinjira muri telefone ye bigoye cyane. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwasabye ku rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga CNC gushakisha ibiganiro bya telefone Lieutenant General ashinjwa n'abo bantu niba bihari koko. General yavuye yibukije urukiko ko General Mbara yamubereye umuyobozi, asaba ko ahamagarwa kugira ngo azamutange ubuhamya mu iburanisha ritaha rizaba tariki 2 uyu mwaka. Abacamanza bemeye ubwo busabe. Umunyamategeko w'umusirikare Mete Parufe Kanyanga yasobanuriye urukiko ko General Mbara azashyira umucyo ku bitera urujijo bikomeje kuvugirwa muri uru rukiko, anagaragaza ko umukiriya we yitwaraga mu gihe agikorera igisirikare cy'igihugu. Lieutenant General Yavukani yasabye ko Lieutenant General Constandima wabaye guverineri wa Kivu Amajyaruguru, Brigadier General Mweru Rurumbu wabaye umuvugizi we, na General Major Sylvain Kengo wabaye umuvugizi w'ingabo z'igihugu bakongera guhamagazwa kugira ngo batange andi makuru mu rukiko. Lieutenant General Ndima, General Major Kenge na Brigadier General Mweru bari barabwiye urukiko ko Lieutenant General yavuye yorejwe ubutumwa bwa telefone no muri leta y'u Rwanda, ariko bajijwe niba barabubonye barabihakana. Bananyuranyije ko bavuga ko yabwohereje. Muri Nzeri ya 2022 nibwo Lieutenant General yavuye yatoye muri yombi nyuma y'ingabo za Kongo zambu ibice byinshi n'umutwe witwaje intwaro M23 muri teritwari ya Rucuru biri mu mujyi wa Bunagana. Urubanza rwatangiye muri Mutarama uyu mwaka turimo, naho ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ariko burashaka ko leta zimwe za Amerika zijya gutoza ingabo zabwo bukazi ibikoresho bya gisirikare kandi bakifatanya mu rwego rw'ubutasi. Leta ya Kongo yifuza ibingibi nk'ingurane y'amabuye y'agaciro yemereye abashoramari b'Abanyamerika kugira ngo bayacukure banayatunganye hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye ibihugu byombi byagiranye tariki yo kuboza umwaka ushize. Bano amakuru y'itazi berutse gutangaza ko tariki 5 Gashyantare uyu mwaka leta ya Kongo yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro yihariye Abanyamerika bashaka kugira ngo rusuzumwe. Amabuye y'agaciro Abanyamerika bashaka no kuzifashisha mu gutunganya batiri z'imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibikenerwa n'inganda za gisirikare. Ku wa gatanu ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko amasezerano yo mu kuza k'umwaka ushize ari n'ingingo y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano ishobora gutuma Amerika iha Kongo ubufasha mu bya gisirikare. Icyo kinyamakuru cyatangaje ko ari inyandiko yateguwe n'umujyanama wa perezida wa Amerika mu by'umutekano Desire Kashimiri Eberane Kurongere yashyizweho umukono na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba Wagner na mugenzi wo muri Amerika Marco Rubio. Cyasobanuye ko inyandiko ikiri ibanga igamije gutegura amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'igisirikare, aho ingabo za Amerika zishobora kujya zitoza za Kongo zikaza ibikoresho bya gisirikare zikanahanahana amakuru y'ubutasi. Muri Mutarama mu mwaka itsinda ry'ingabo za Amerika zikorana na Afurika riyobowe na Colonel Michael Gacheru ryagira uruzinduko muri Kongo Kinshasa riganira n'ubutegetsi bukuru bw'igisirikare cya Kongo ku bufatanye bw'impande zombi mu guteza imbere amahoro n'umutekano. Amerika isanzwe ifasha ingabo za Kongo mu bijyanye n'imari n'amahugurwa y'imyuga, ikanaha polisi y'iki gihugu ibikoresho. Leta ya Kongo yifuza ko ubufasha bwarenga ubwo nyuma y'amasezerano yasinywe mu mwaka ushize. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Uganda. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika abanditse ko perezida w'iryo ry'amashyaka n'impinduka za demokarasi muri Uganda Forum for Democratic Change Patrick Oboy yabwiye Bobi w'ishyaka rya NUP kureka kwihisha ibyo we yise umukino w'injangwe n'imbeba. Umuhanzi Bobi waje guhinduka umunyapolitiki rugaragara mu ruhame tariki 15 Mutarama nyuma yo gutsindwa amatora ya perezida muri Uganda, wavuga ko ingabo za Uganda zagabye igitero kuri urwo rwe zikarugota ariko zica muri umya gatoroka. Ku wa gatatu w'iki cyumweru ubwo yagezaga ijambo ku nama yiga ku burenganzira bwa muntu na demokarasi yabereye i Geneve, nashimangiye ko akiri mu buhungiro gusa ntiyari i Geneve kuko ari mu nzu yamanitsemo ibendera ry'igihugu ku rukuta. Ku itariki ya 20 Mutarama Amuriyati yatangaje ko abayobozi b'abatavuga n'ubutegetsi baba bashaka kwifata kugira ngo barebe ko bageza ku wundi munsi, ariko ngo nicyo gihe ubuyobozi bukenewemo kandi ko bisaba kwitanga. Akomeza agira ati ni mu gihe abantu bagomba kwitegura gutanga ikiguzi gishoboka cyose harimo no kuba batakaza ubuzima ku gihugu cyabo. Icyo nicyo gihe abayobozi bahamagarwa kugaragaza ubuyobozi. Amuriyati yavuze ko yaza kuba ari mu mwanya wa Bobi Wine yari kureka imikino y'injangwe n'imbeba agafata umwanzuro wo kuyobora abamushyigikiye ku mugaragaro. Kuri Amuriyati kwihisha kugiye kirekire kwa Bobi Wine guteye inkeke kuko bituma abamushyigikiye basigara mu kavuyo kandi bafite ubwoba. Yaburiraga Bobi Wine ko abamushyigikiye baziyumva nk'abadafite umuyobozi cyangwa se ngo wongere bayifate nk'aho yagiye mu bwihisho kubera ubwoba. Komisiyo y'amatora y'u Rwanda yatangaje ko mu matora ya perezida yabaye uyu mwaka Perezida Museveni yatsinze amatora ku majwi 71% mu gihe mukeba wa Bobi Wine yamukurikiye n'amajwi 24%. Bobi Wine n'ishyaka rye NUP banze kwemera ibyavuye mu matora bashinja komisiyo amanyanga no kumwiba amajwi. Hanyuma leta y'u Rwanda yatangaje ko igiye kwakira doze zirenga 94 z'umuti ukumira ubwandu bwa virusi itera sida uzwi nka Lenacapavir, urushinge ruterwa abantu kabiri mu mwaka. Lenacapavir yakozwe na Gilead Sciences, ikigo cyo muri Amerika, ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyereye mu gukora inkingo. Amasuzuma yakorewe mu bihugu bitandukanye inshuro 3 yagaragaje ko hari virusi itera sida ku rwego rwa 99.9% ufashwe buri mezi 6. Ku itariki 20 Gashyantare leta y'u Rwanda yatangaje ko mu cyumweru gitaha izakira doze 294 mu kwagura ingamba z'igihugu zo guhangana na virusi itera sida. Kinyerutse gutangaza ko yakiriye doze 21 z'uru rukingo tariki ya 17 Gashyantare muri Nyakanga umwaka ushize. Ishami ry'Loni rishinzwe ubuzima OMS ryemeje ko Lenacapavir itangira gukoreshwa. Ni igisubizo kiruta ibindi kuko umuti usanzwe wifashishwa mu gukumira ubwandu bwa virusi itera sida ubunyobwa mu masaha atarenze 72 habayeho imibonano mpuzabitsina idakingiye hagati y'abantu babiri, umwe afite ubwandu, urushinge rundi rwo rugaterwa buri mezi 2.